yetu ni yetu festival ya itentereki hinyanya mweri wa 8 mwaka yo ndakiwa tigiti ya mabraya ureta uriskan QR account TV ne kukaiteneka wachoke biuria kana uetakiri weru digital.co.ke kenda withire choke biro kaurwo no kethira wina kanja kakiwa tigiti ya mabraya Ntukone cheruarua ni kuonekete asiasa bara thirikari na baba rutere rudega na thirikari bakiruta miario ikoneka ya kunjira untubura ni kiutatina watho bwanthikuru ya Kenya untubune ndi buti ya Kenya no bwa bunene kwethwa asiasa ba ndikaba kwenda wakia nkucio monkio siasa tutite githrono neke mwaka yo 2027 ndiketu ingine ndi batongeria amona Kenya Kristo bakuromba nkiama ya urumwe kwethira ikireta siasa ba mwana kuboru biuria itumi ba utambia mantu ya kaiteneka twerekerete kiri siasa cia mwaka yo 2027 ikyo utuboro arekirirwa wetu tukuria nukuona ya kankiama ya NCIC kurutangui yayo urakubatire nukuona ya kankiama ya NCIC kurutangui yayo urakubatire arena batuklukira 23578 namba yetu SMS kana kiri mitando yetu kinyaneria nkethira nkitho mantu miri cia kura tuita na mbere na nteto cietu utukuboro ari yana tukodhuranirite kiri nteto cia wero themwe Yarato kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Arigitani kaunti ya Tharaka Nithi kugoma bakienda kuthikirwa ni thirikari ya kaunti ubaingiro mobatio tukamurikana ndene mubunge wa North Imenti Raim Daud waraonekete kuringa biongo bia nteto kisiasa akariba Tharaka Nithi na tongere bombo Mount Kenya isiku ye kandipi kindike bakienda yukuwa mwaka twitite munini wa rais twagoretere sunchi kembere kirondoro mwanya uthongi bobore Anko watu ni kirinteto cia warute mumoneto mathithio ni Purity Richard na ni Mutembe Edward. Arigitani kaunti ya Tharaka Nithi ni bekite mathaga nthi bakienda thirikari ya kaunti kuingia ngwataniro yo ya mwaka yo 2017. Pero thirikari ni rete kwathikira mutaratara yo ritingwe kubaitithia nkathi na kinya kurea kwandika bangi na kandarasi yo tura. Batongeretwe ni mwandiki munene wa kiama kio kaunti ya Tharaka Nithi Joshua Mwiti bawete baticoka ngwine mwankaria mathathayo yakathikirwa na kuingwa ni thirikari. Nicola Chabari na utururira nteto cietu tukubaruari. Bakina nyembo cha konaniria oromo ebwao wamwe na maraba banyeretie Mandagitari iba Tharaka Nithi iba tongoretwe ni mukaririgite igwa ankiama ya kuthetera anasisi iba ntere echa Tharaka Nithi ito Joshua Mwiti basakatire nyembo ino mbere ya chibitari ya General Oyachuka na ntumiri iyonthe iri batiba kunoga igwetera athirikari iba ingiria mantu mao katukwenda kwira arutwira ekariba Tharaka Nithi tukunoga tiyo punda amechoka na no mwanka tumire twetia kietu na mpaka ria thirikari ikenda gututhikiria tuteyari gucoka wira. I confirm that oturi aja marimanti ne bayingite magutuni ne bayingite na abatu to kuinga officially na ende bagitangaja akwanjire kwa mugomo ogwao ni twithiritho tukiaragia na thirikari kwegitarira aja na thirikari bagatuthikira na bakandika na baga promise lakini down the line for over 1 year bataomba kuingia mantu jau ndio twithiritho tweterete gitari uri onthe wetereri bwetu kabwathira officially na nikyo gitumi twatonya mugomo na arua mauntu ni mathatu kwina gintu gitwa CBA bau ni wegujana bula thirikari gujana na aruti ba wira nikenda yumbe aruti ba wira baombe kuruta wira batina stress CBA yetu ni aregire gusainwa na iwete sainitwe tiyo kuma Tharaka Nithi na Kenya yonde mugomo kwambirio mnde na kwagwa aruti ba kariba Tharaka Nithi ni betho bakimenyaga cibitari cia Tharaka Nithi tetho igio paritaga wa number 2 ni mauntu gitwa career guidelines eu nira yugaga buria twitarigitani tubwiri kuruta wira ritu kwandikwa kana rijana jia irani ni kwambiria kwandikwa buria jiandikagwa eu ni thirikari ya Tharaka Nithi ni regete ku implement na kwa uko ni gintu kingi kira giatuma twitho tu kitiganira cibitari na twauga no mwanka tuthire gwitia kietu
ya ithatu mbeca jetu je salasi ira jatigiro tuteba nenkere ya miari 19 iu no nginya tuliwe nebo gwetikania na nginya tuliwe na ogwende bagacoka ngugeni warira kithirikari igatigiria kubonjiriria mantu maraba kwenda abonjirirwa mugomo twitikitie ni protected na sheria na protected ni gintu gitagwa Labor Relations Act twina haki ya kuthi mugomo twina haki ya kulutha picketing twina haki ya demonstrate twina haki ya kulutha lata na bara tukwenda na kulutha lumena na bara tukugitatia ogwegwa. So this strike is fully protected na hakuna mwenye atakuwa intimidated na te ambele mugomo joni jwa national na Tharaka Nithi County ibatere kwithirwa igitwe ngenja through the national office kenda tomba kwithwa tukithikanagira na turi available represent the national office anytime usiku ama mchana kana utuko kana muthenya ba twita turi tayari kweja kuthikira lakini the decision yonde ikauma kithe national office na are mugomo jokoretwe na tumekubaliana kana twitikaniririe na nurses bonde turi aja na to gwatira mugomo jo monkarire mandu jau jonde jakaingwa kuma Chibitari General ya Chuka Veteran Class Chabare. Mwaka yo 2013 Rahim Abdul Daud na ringire biongo bia nteto thiurune ya Kenya na ome ya Kenya nyuma yo twika mukenya wa mbere muindi kuthurwa bunge nene ya Kenya kuma kaunti-ine ya Meru kwe miaka 14 nyumene mubunge uyu uria wari kinya kansela na mukaririete wa municipal yo Meru na kuringa biongo bia nteto ringi kaitene kani untubo miario ya mutongere wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ya kuma kiri siasa ciawe Rahim Daud no nelekithinji na ukwamilana ndene ruono romwanya romubunge uyu wa North Imenti. Kwega mami. Kwega sana. Asante. Ni mwakene jua 2013 Rahim Daud agutarwa za mujumbe wa North Imenti. Kwega. Inde tuambe tuchokere miario ya Gachagua aremero ntuko ya icho. Hapa North Imenti tuliaibika sana. Tumechagua huyu Rahim, huyu Motune ambaye ni msaliti wa jamii yetu. Nawe Rahim mwakene jua 2013 akothurwa netikirite nema ni Motune agicigweta ja Mumeru ria Motune buru. When I say Mumeru Mtune, it means the brown Mumeru or the white Mumeru, reddish Mumeru, you know, because whenever I have gone to campaigns and I've always said there are 3 or 4 types of Merus. There is the color, which is the darkest, then the lighter, and I'm the lightest of the Mumerus. Kumania na rwaria Gachagua rokuria kethroba mami Bameru kabationa mwana Mumeru akothurwa ja mutongeria. Mimi niko na swali kwa watu ya North Imenti. Hapa tuko na population ya watu wasima 1,100. Ndio tukachague Rahim kwa Wameru 1,100. Tumekosa Mumeru moja anaweza kutuongoza? Ni aibu si aibu? Ni aibu si aibu? Mimi nauliza nyinyi Wameru, nauliza nyinyi swali. Kwani akina mama wetu Wameru haweza kiongozi? Mimi nasema, mimi ni mkaaji wa hapa, niko na shamba hapa. Mimi naomba mkikubali MP wangu hapa akuwe Mumeru mwenzangu. Mtanipatia Mumeru? Wameru mpo? Wameru mpo? Itakuwaje hata sisi naenda kutafuta kiongozi nje akuje aongoze sisi na hapa wakina mama wamezaa viongozi? Ndwaria nyingi ni ciokite kethirwa Rahim Daud ni Mumeru mpambe nkurikanie kuthurwa kwawe aja kaunti ya Meru kwambiriria mwakene jo 2007 riria athurija kansila wa municipality oria ari mukaririgite wa Meru Municipal Council nyumene kiri katiba injero kuthurwa ja mujumbe wa North Imenti mwakene ja 2013 Monkera Nandi akinyeri atiwe akuririte Meru na kinyari yetu areke Meru ari nareo. Mi kuzaliwa nimewahi kusema nimezaliwa Igembe, mama yangu amezaliwa Imenti na nimelelewa Meru. Kwanza nilikuwa Meru Primary nikisoma,
Hata mama yangu alisoma Meru Primary. My Meru name is Ntomarete. And that means a generous person, the way I was told. Yeye sio Mmeru kabisa, afadhali hata mimi ni Mmeru, Mmeru Mutune na Ntomarete. So yeye sijajua ako na jina gani ya Kimeru. Baingi bakirigara gitumi kiawe kuthurwa tamu 3 nandi kuna rio mwanya kiri mwonekano jwawe kana kwithirwa ari muindi ende kuma kaumo ka kuthurwa kwawe akariba ni bari na bokuga. Sisi hatukuchagua rangi, tunachagua maendeleo ya Rahimu. Wewe uwe mweni kabila gani ama gani asagui anatusaidia sana, ndio tunampenda. Nikuandikie nakyo kinya Kimeru akioneka gukimenya Morome leo ni imbi kiuria kinene kiri rangi kana kaumo ka muntu ni untu bwa gutega mutongeria akithurwa. Ni bwega onenkera kura chiaku na tutekwenda Maroro. Kanyene Kawero TV Mbita Nele wa Kethenji. Akariba Tharaka ni berite kiama kia UDM kurekanira ngwataniro yo na kiama kia UDA kwethiro no mwankaba yukiete kithure kindiki ke munini wa rais. Akariba barua niba makitu muno ni murungamo yo kiama kia UDM atini bakwendete ke DP bakiwa kwethiro rais Ruto ata kindiki ari munini wawe 2027 bakarungika kindiki kwethiro rais kana bawate mbaru rutera roregani na thirikari makena babu na utwachio kumesio ke Tharaka. Maya ntuko nini nthiru akiama bakiama kia ODM kuonekana bakimereria mata gitikia munini wa rais kiithurano tuthiete bakiandikithia kinenkero Wycliffe Oparanya na kiria thaino kina Profesa Kithure Kindiki. Sisi kama chama ya ODM tulete candidate na nyinyi watu wa UDA mulete candidate ya number 1 na sisi tumupe na candidate ya number 2. Riu ekari Tharaka ni baumirite kuruta uge wao koneni na riandikithia riri aria baugite bo rutererwa ono mwanka Kindiki anenkerwo giti kia munini wa rais ethirwa Ruto akiendaga bamugwata mbaru na ODM barega Kindiki ayukie giti kia munini wa rais betho bakirungamia rais wao Kibo. Ukaya kwithirwa Ruto ukathu utakithure wende kuthukia Njaruo tigo tutikwenda twe Mount Kenya region. Ogo nuto no kuga kithora kurutete egi othiete kubungwa guriraku okago tuka kuga thika ogo Njaruo ne kwenda ibaina raira gwa bacho raira gonge gwago bathure itorogamia anto batara president babagachine tugetegeje bathane ibarokamia rais gwago toni ko bakathi tio twe no maitu ije tukathura Ruto na Ruto gakuruka na bena Kithure deputy wake. Na nyuma ya Profesa Kithure Kindiki kindionga Meru kuga gote kuma kithirikari ria bethito bakithondeka. Hii ni serikali yetu, hatutoki, tunang'ang'ana hapa. Bari uga rais Ruto arega kuyukia Kindiki ta munini wae bakarungamia Kindiki ta rais kana bathi opposition. Wewe tie wa deputy president tokiringa kura tio gote tiko de opposition itokamurungamia rais na akorire naga nire bogota mundu arogama rais tokaigo chwanda deputy kinyande goro ngira tio goto moya support Kithure ari akoyochwa deputy president tio gokaba tugachoka kwa opposition tokaringa kura bantu ange rigakara bware kathi kwaya kwithirwa Kithure batibwikira deputy twina charia cietu na tio tukumurugamia arugama president. Na kimauntu makugaukanua kwa Mount Kenya ni bagutariria gikuone wega bagetikiria batwire na utongoria na nikagita ka Mount Kenya East kure matunda ma thirikari na barega kugwata mbaru Mount Kenya East kagita gaka kaba Mount Kenya ikethwa ikigaukanua we mwikojo kuma ria twamuthingatire kuma ende ya maumau mwanke mundu nwato muthingataga mwanka watuike katio gona tukorumwa gatiaku watuika Tharaka tibati kwegwa gento na anto babataiye bwa bathiete ni nkona kaba kinya tuganetwe tugatigana nabo Munde Kenya wate huru mianka 63 bagateka twaro mwaka mwanka omwe ikota magikoyo kwanja gikoyo tibati kona tongoria bwa Kenya mianka tabote bakamenya bora tongana na bukaraga banakaba kinyo kiago ogwa kinyime beko kwegwa kana gwo bungere Meru etamero tio goto tidinga teta thirikari. Nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu.
kaitene kuna botongere mwanya kuma Mount Kenya East kinyaboni bona nitie kuwata mbaru munini wa rais Kithure Kindiki witana mbere kuwati letike bakona wete gobona ne ate no rais Ruto akayukia kithurano ne kiyite bo ne kuma na mere ithirite ikithiulunka yate kuri na ruku ate ate rais na munini wawe Kindiki na ate kiama kia ODM ndikikumereria matai tikike munini wa rais yaya itana mbere na wa senator wa Embu Alexander Mudigi na aria ni tena mere ya CS Geoffrey Doko ya kwayania Kirimara mutugikare aina ripotie Murutira jwangutu ire chitite na mbere gutambua ati munini wa rais Kithure Kindiki na kuinyirwa ni thirikari ri wathanine muno kuma Kirima waziri ba rais William Ruto musiasa Edwin Kiongozi ne thirita gishumiria kwariria untububu Oparanya akirwa na deputy president na ne wasiri yoku bokara cabinet yemwe ali under Professor Kithure Kindiki Tokugwa Junet Mohamed antubaro ditheti abo Burundi based government bakiwa banenkerwete kia deputy president ODM na UNDA Mheshimiwa Rais ndiye ndo kurikani okurukire kura 2022 otena support ye Raila otena support ye Uhuru kwa wote batiko designerwa deputy president uliogethera weno 2027 kendo okuruka kura kuma kirisi ni tawa kaunti Embu Alexander Mudigi na tejaniritie ngutu wa kyugari na umamu wankene jwangirijire mirongo na mugwanja Rais Ruto akaromba kura barinde bene na munini wawe Kithure Kindiki William Ruto gutio tocio angetutunya gite na twisinya 2027 William Ruto nikio akwai rais litera kaire na makamu wake akwari Professor Abraham Kithure maishuri propaganda no akorwo ringi wira ungikorwo mwingi kwi mundu akiona akithoneka maundu make akinyivanyithia ira kana kiwa no gukandika riu ni kwamwere kuga anani twise Kindiki no kwari twakiruta wira kumaria nengo wira na twise no kwara wavau na ni makorwo makithiro gendo vandu vamwe kini ngwira andu a Embu County andu a Tharaka Nithi na Meru tugwatane na county ria ciengi kavinari gaka ni getu twise ngai no gututethia Uwana maragwa tunakura nini thuonde tukaramuka kiroko tene tugakinyangecio tukava William Ruto mari na Professor Abraham Kithure Muruidi githikio bunge tigania Eastern inasavinya na gwatanirite na migambo ya kiongozi ati wona rais Ruto atejaniria munini wawe kithurano ne twitite kinyaga atakanya kuja kuromba kura nayo ruterwa Kirima nethira akiurirwa ne kura yuburu okay akwithira purely responsibility ya ita babwiri ko loimanto ya Mount Kenya in totality kuma Tharaka Nithi kuya Meru wita Embu wita everywhere ongwaire ukona minister kethi kuina upa minister bwana Ruku akiwa Mount Kenya East itukana iyo ongwa nara tukula zoto ati irarare achu mempi no tupwa mwana wetu ukeyomburia kura yaba kona ndene iri kithia kwichio ntigwitikia kithia yakinya kura ngiri 10 ndene ya Meru yonde pura Meru yonde pura yukari watukaria tugokaria watungera gisiasa twakungera gisiasa no ntunyatu tuna majority ko Mr President karia deputy yoku protecting deputy president yoku oyore o protectete kethera ikwana na itie mugongo waku bwane bwinde kethera igukoroka na kale mugongo waku bukurukanwe lakini manto ya kwithira Kithure Kindiki ate comfortable batwe tukarwa tugakunja shati tugakandamishana na wanaume na wanawake tumekigitega shua Kithure Kindiki Kirimara kiripotera ndeto cia weru ria kwarietwa ni Mutugi Kare ayuthi kuma mwiri uyu embe ni beyite amwe na kuthumbia siasa baraba kuwa ni bautumira mbeu mbithi uthira baukia ndokire micemanio ya kisiasa ayuthi baba riwa batitikirie Mutugi uyu witana mbere ringi bakiwa witana mbere moroto yo ni utambia mathomo ya kisiasa na kurona miario yo tambia ndwa na rumena Edwin Katobu na utwachi onkoloki Gembe Youth Movement ngwataniro eje nthuki mbithi kuma mirigo egembere na memba kirishko bio bithatu kuma ke Egembe North Egembe Central na Egembe South baruga boy bakorega na Bruno ntubwa siasa ko bateja na ire na ko barika na gitare campaign yake bakyuge gitare ne nthuki mbithi batumika bubuthuku anto akwethira barate thagua kukurukira mitratara mwanya kithirikari atuwete nthuki eto Egembe Region ote wa atume kwela maiya kuruma mtonge kana mweri ambu
twatanirite na urumwe wa ndi cietu ciembe tutumigara muno gwela nkomo tigumetha bagona bautu na inya muno inye gwela nkomo la into tegona inye kwa funded ga kwa empowerment we as youth anto beto gya gotra muntu atebuina na weta ta weta mbe na weta vai kankura manto atebui ogya golwe rukere eto wa thionko isimba reto kwa muti manto atogaritia kuo kana na taloi baruga bubi bubutumite bakagita gikundi bagochite Gembe Youth Movement akia gotigiri bakwari na nthuki mbithi na kinya nto banthuki ingi chiegi otongire na maweti na mbere na kinya kobaita na joere neo civic education bate kurungamana rotaro kuroke siasa ikundi bingi bireya kwatuga biesa ndia muntu umwe ikundi bingi bieya bieta one time bingi bieta two time tubwithite kundi gene ntubo interest ya mwananchi oro na maturene kwe mwananchi ote kuona roi kwe mwananchi ote kumya mantu agwendelea nthiguru netu tuwete batu tukia kwenlaitantu mantu agobwithirika twabera mantu ate kubwithu twabera gathiulunga wondi cionthe bebutini ciembe twetania makanisa twetania na mathiko twetania na ciatho arabire kenda tweleza antu betu manakura imbi Nkuruki bakiongera ira antu boturetera one term na two term lakini benefit ya mwananchi kurera ngire 2022 atomba kurikio miona kwa tuika ni siasa kuma mwanjirerio mwanga muthia na bamo baba kwa two term kana one term bamo barua no to sababu sio mwanya either bathore twithirikari in one way or the other bange bagethi bawiritwe narabaitite mbitokire nthuki mbithi gutigira bari na kura ni untu niko kajukao kurungu bitumea wateke wateka igwithirete mibue kurungu ya kwata mibue te miratha so kurungu ebio tuma batu gutikethera irende gutumi wata na ithire simple kwata igwithira batu mibue yeto ikura ekia guthoe muyuth no tena kura tafadhali itwabia kura bionthi biruri make sure weta oya kura eku na kenda reto gethera itare akinya either osense otongoria kana uwekwo moya itare wa mwendelethia ndale ata mwenge wethira wina mibue kwa kora nkurungu yi Antonia Ntoto Cheweru TV kuma Gembe North ni Edwin Gatobu Bo Edwin utukubodware kumane na mere ya tongere baki siasa rebedrite bakirito ya kunjira kari turi kura nuko na kankyama ya NCAC ekurutanguyo urakubatere nuko na kankyama ya NCAC kurutanguyo urakubatere itana mbere kwa na batu nkethira nkithoma tumiri chia kutone kanya kambere gakunoka tuichokera nirono robo moba biashara bakoromone kuandamana Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage that mat ekondo na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Gutigi ntukingi kiretaganja amweja murojo mudhongi jo mugatejo didito bwega ntuko chiondero ukire nitonyaga chai na mugatejo didito na wendo bubu nikyo gitumi achiari bonde beti kiti mugatejo mafuko bread tutambia wendo na rumethene chietu kumakire mafuko na mugatejo white jo brown jo mafuko sliced kadogo mafuko brown bread sliced county fresh kadogo white kana toast premium white bread kiriskuru chietu mekawa na guntukonge kuunde mafuko ikuwezaga mugatejo gitangika na sliced oreo kwenda wona wareteranje kumugatejo mafuko timugati akiuretete indi uretete wendo utugi na nkiro cha kurizaniria na ntubara wendete buru ni untubonte tonkurukika na gweka oda turingire dhimo kurukira 0722-872-315 mafuko bread, take pride in the bread you take home. Pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts. Mwah.
kibanda na nyumbani, anywhere. Hey! Tunalea, lea na lea premium. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea Premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu wake. Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandukene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Ji nice na nice extra premium. Yay! Rito bore ritaura wakuu wa Rwanda kana kuntu kokomo icio mbunge ki amara kwithroke na kuntu kuingi kuri Rwandene kuri no thongi bomwanya burabuke yo tumirwo na kinya kuri mirwa bomba kuretera thirikari kigina kikingi kia mbesa. Mwandiki wetu Anteto Gakimutegi ni aliungite na utuone uthongi bobore bomwanya kiri chunchi kembere kerondoro mwanya uthongi bobore. Ibwega muraithero wero TV nkwate ogeni kirero gonororo mwanya uthongi bobore. Bore ituye igonto kwethagirwa gwe kumu lakini okaya kuthingatira bore ena gonto mwanya mwanya kuntu kureta atari kureta achongo kureta nto kuma country kana nthiguru mwanya mwanya na kiriro gonororo ro mwanya ro thongi bwa bore nga kuthiorokia part mwanya mwanya cia bore na tukambiria na ngarendari gonto kwena waterfall roye ruma Mount Kenya na rukayera nthi na kwena blue pool yani roye rwa blue kwena nkinya kanope michuru ya kuthiere goro na ore awe goro no kwona nkinya nyamo bori ko tamba na ukithakani oaguna utokauma utothikire wandia kirwa nari no yena rekinkonga na ikeria keke nene kiomba kurotherwa anto autali na nara kariba kirwa nari bakutheta nonto barugi murandi wa mbere tu lakini watigirwa gatekate bakiromba thirikari itonyera kenda nkinya gonto goko kumba kureta atari kuma gonto mwanya mwanya amwe na bobo kinya kwena wandia roire rwarera gonto kwena makinya ma Jesu aranto baugaga no Jesu akurukire akamatetwa ni ng'oi amwe na bobu kwena roye roena chumbe rorakari baugaga iroze
rotirita mirimo mwanya mwanya ta wina minyo anto kuthi kugura ndawa chemist ukayo kanyo roye rorwa chumbe iroye nkinyano komba go treat mirimo ta ulcers, H pylori na mirimo mwanya mwanya watanira nani kerero gono rorwa mwanya uthongi bwa bure Gaki Mutegi. Uramenya nkinyo kethirwa bore tara were moye ishigo bira biethagirwo birumirito yura yena uthongi bweyo bwa mwanya bore kwina gunto mwanya mwanya kura gukuyagiria tari na kiri gicunchi giki kia mbere kia uthongi bwa bore nkukuriungi gunto mwanya mwanya one bori guntu ku uthongi kama kiri wandia kisimi guntu nkinyo kurukirite metho mendaga gukara maraithite uthongi bura bwi barabarani bwa kanora na kanora tumika kurutha maguta makuruga na maguta mara mena mucamo mwega muno na turi kisima wagu kwina muthito ngarindari nora wina muchurwa kugendere iguru kana wenda kanopi nabo kurigaria muno nkinya kwina ruye rwa rangi ya mburu Jakisima Farms na Baembole na ara na Kinyamarania Farms bena nyakanora rire ita flowers iwona ukono gwiri au ni nthongi muno na rimwe mbona nyantu bejete bare barabarene ukona berunga maberinga mbicha Rapwalk eje ndirachera ithirito yaki igurira remete ina uraja bwa mita 150 na iri iguru fiti 40 nithirite kuchiriti ageni babaingi bakuma aja ndiguru netu na kinya bakuma ome twina waterfalls ira twitaga blue pools na kinyayo ni antu amwara twitaga wiki ageni kenda bariunga kuriganiria na mwito uyu ngarindari na kukwena mucho kumenyera nyamu cia kithaka waregwa bara nabo bari na nyamu cia mithemba yonthe ntubura bukuyagiria tari kwa wingi lewa nio kielelezo kia the actual tourism ire ithirwe international nontu antu buma all over bakomba kuja kuona mantu neje giukaria bwa mbiti na kinyanguru kiukaria bwa ithaka bia mbiti je twita conservation na ikio unde the founding chairman wa the Meru Bongo and Rhino Conservation Trust ire mwito ne jwa mushene na jwa marania yetu na tweta twariria acore betu patutethia twareta mbiti citawa mbongo na te bongo flavor i bongo mbiti tweta nkurungu ndare Buristi ni utoriunge wandia rwiri rwarera nturia kamonyo nera yena makinya manjeso na makinya meng'oi na kuringana na akariba guntu guko beteketie ati Yesu akurukirio gwa kamatetwo ni ng'oi kio gitumi kwina makinya mama na takabo bubutagani kwena nkinya yigariumaga ruye rwina chumbi rurabuga irotumikaga kworia mirimo ta ya acid na wareithiria wobuno kwona ntu bakiya kwa wingi na tubuyo bayete gutatuye makinya jan Jesu chekirorera location nturene ya monyo aukirwo wone makinya ja Jesu ara Jesu akinyire arakunda karuje na karuje kauo karuje kamoyo no akakunda wena thina cha kiu unasikianga mambo yako iko sawa na ruje rona runo tolo tumera iru ya antu baingi mono e muntu umwe ni antu baingi baumite semba limbali chiaja ndeurone na as you can see kuna ruje roria rwetharo kiuma in natural ways utwawere agwara ruma by the way na take every project anyone kire wandia kirwa nari na kukweneria rirari baritari nkinkunga eria rirari na ruye rurwingema na kuringana na kariba guntu guko bariuga kwiryo thirikari yari na muoroto wa koteri kaingi kuyeria tari ende itaka kiroto giki gitakinyanira nontu mwankira thiino nyomba ino ciatwikire ntara cia nyoni kiria kindene kirwa nari wondi kiria nkunga kiria kiu kwina murandi jwambiri tue ku jogwa karunji winene ya mono wikiriete opportunities igire ana betu aja kirie ne giki abatigire batwagira nyomba yunande angaime nugweturagu angaimbieturagu geta nawe kwa era maganjo thirikari itete ngogeu angora thirikari county ibeje batuthirie hoteli eu tafadhali antu ekara utontu ana beto ntu jango kantu kuraire antu bakura utheri tukaretero bimba utheri na kiri gicunche kia biere rona kutukaraithiria kana kwina burakari bagunikana miao eno kana irio tukugemia bure na gutiri ugunia kariba kuona buru Gaki Mutegi kiri rugono rwetu rwa mwanya uthongi bwa bure
Gikundi kimwe kia biashara bathoko nene ya koromone bachumirite kwandamana kenda kodia thirikari ya county kubathamiria kuntu kugoya kwa kanya wakwa kuthokweu. Murungamiri wa municipal yo mutindo amuna bouna bauriti ukiriria akimeneria maandamano ya kiwa ya unjeri kisiasa. Muthuri Murioki aina riboti. Pamba biashara ba koromone mthora narua ibombete kuthoba kiandamana nikireba kugati batumbete kuthoba kithondekero thoko bwega gituminandi bakwenda kwinyire thirikari undu bubuthithike mbere batathama manete ruare no tobatho kwega koromone kwega koromone twara twithithirwa thoko na ato thiko gukuthithwa nginya ngoro cio ngoice umira no tobaro oi thoko na ato watere ngoro icio umira no tobaro oi lakini batu twethe kunene na beto ngoro na marara ngoro cia ritoro rene no ona kuma tani mwandara koromone kwona kuma gotindo yu ona ro iliana ndora istose iro endi kwa enjewe kwa enjewe ro ngaro yani ro ngaro ro karo karo ro ngoro ta pura mori yokenda ambapo ro pura mori yokenda hata tabia tare maendeleo watu tuandamanite kwethira gututiywa yantu twakirwa thoko itinanya kioro ara twakiri gutibai twakiriene ya roi tutumba kuria guo na turi aturi twawe kanya twawa kanya twakira nara turi natubati tukethela twiteko nara bakwenda ende amna bubu kulingana manere mutindwa no gitobukana ta aberete atimurani cyo ijwe guru muno na tebiri ko bajukiringiro wakimatho ya siasa urethoro murengo juri kukana juri ko kaigwa mpara ugeta kugura gitunguru kagura ikwachi na twigirwe kewa traders bara batora bandingirite thimu muno ibatiri guturika aje igukura gukugea ntaka na turetheri mbesi yukeja kumakia mbesi yikeja kura then asara ibatu iri kwina ngundu yure national government itwakira thoko mbesi yikeja kumakwendene meru igete igwa kungi na tutukona gitu ja kiu na maybe akibera kura kunde thoko ikwa kwendene county Meru utikungi kukuonekana kwena thina ni ajaki na biashara bagetikiria undu bubu tonyithwa kiribo ndauga Imenti South twina thoko ijiri kwina thoko ya mwishone meka machege na butegwa antu ba South Imenti bakarite nthi bakirega wakirwa thoko iu kibere chanara bore na gugitwa kirua thoko ni ronyurire mikinduri thoko ge gwakwa tigania east tigania west thoko kianjeke 95% kayo yuri rare ni rambire gwakwa no tuwegembe north na mao iba gwakirwa egembe south thoko igwitwa maoa super igwitwa ultra modern markets ara kwa ina stage na kwa unande Imenti north ne tigiga chigirio gatina thoko na riu twategwa na ridore daga 1 billion ni kwenda kuburu kwa maragutia Imenti north resident kaeni chonjo na muchanuke bukenda kuringirwa iguru thoko yenu yura Muthuri Murioki Weru TV mutirio kangangi Orutokia muthiri wa nteto cia Weru themu gucokeri nkatho no tubuku thwatanirite na uni twatenda urukire kiri mubango yo kukia monito mathithi ukaripiti Richard nani Mutembei Edward